pozdrav ljudi! Sedite, gledajte klip. U današnjem klipu pokazat ću jednu strava mapu u Minecraftu. Trebalo bi da je prepoznate, pošto je bio serijal čini mi se na prvoj. To je mi nešto slično kao Ninja ratnici, samo nije isto, ali slično. Taj je ovaj, zove se Wipeout. Pa ne znam, meni je to sve zapašćeno po onim ovdje loptama kao po kojima se skače i po onim kao pesnicama što dalje. Tu imate slat koji meri vreme, ovdje vam je reset time, ovdje imate jedan kovčeg sa zlatnim jabukama, a ja ću pojesti, reći start time i možemo krenemo. Tu krećemo, skačemo, mi skačemo. Polako, majmune, šta radiš tu? Najmo dalje. Tupa. Dobro. Tu. Jebi ga. Ajde, majmune. Evo ga. Ovo je teško, ba nisam uspio. Klasika. Zašto? Ne, gdje je bila? Ovo jako nekad ne prešao. A sad ne znam kuda idem. Dobro. Prvo desno. Maću vreme 3 dana. Ovdje sad imate cvaku, pošto obično svi ćete ići ovim ovdje stepenicama, ali za vam je lakše se popenjeti ovdje, jer tu ne ide voda, a možete da se penjete. Tako je to prosto. Fuck! Jebem ti Minecraft, ja. A već skoro 3 minuta. Ajde. Ostavit ćemo link u deskripciji od ove mape. Pošto ste gledali naš video kako baciti mapu u Minecraftu, znate što treba da uradite. Bravo, doktore. Majmun. Tu piše vreme na sadu da je 0:0. Vreme, ali nije. Znači da je moje vreme. Šta? Ne kapiram. Ajde idemo još jednom. Sad je uvijek radio. 40. To je debilu. Ajde. Ovo je najteže. Koliko me nervira. A ovo ovca leti juno. Možda pila Red Bull, ne znam.
Ajde. Evo da je teško, da ću sad poginuti sigurno. Jupa prelete to, sam iskočio. Beži kravo jedna. Znači ovdje, nijednom nisam kočio od druge ovdje. Ani čak ni do druge. A kamo li dalje. Znači ovdje opet ono. Ja idem uvek ovdje. Izgleda da sad opet ne meri. Ne! Da, ne. A ne bi meni, a da, izgleda da opet ne meri. Ne znam zbog čega, da sad mi uvek merilo. Ne znam, možda zbog toga zato što snimam igricu. Ajde, kreni. Evo ga. A zašto je noć? Evo ga, dobro, stani. Bravo majmune, evo ti banana. Brže. Bravo, debil, zaustavljaj, klikni. Što li, smo sad kliknu 2 puta, ne sam znati. Vidi merila. Znači, moje vreme sada je 2:35. Dobro. To mi je najbolje skor. A nije, najbolje skor mi je bio 2, ali ne znam. To je, hvala noć što gledali ovaj video, ne zaboravite da subscribe-ujete, šarujete, lajkujete i to je bilo to. Vidjet ćemo se.